umhlaba uzadilizwa nguThixo. Nalumkhuhlane uhamba yona uqedwa imidwa kaJesu. Phume kubotshweni imikhuhlane, phume kubotshweni ngamadimoni, phume kubotshweni imbanje, phume kubotshweni yikho. uThixo uvumile ukuthi ulidlele emzini wakho, uzwisise kahle, kungela muntu okukhathazayo, kungela muntu okudisturbayo, kungela nto ekuhluphayo. Izoni zonke ezizwayo litshumayelo eziphendukayo namhlanje liyazalwa kutsha lonke uma likholwa ilizwi likaThixo. Wena ogulayo nawe wathi uzasala usendlini abanye besenkonzweni, kodwa lalela ilizwi likaMlimi. Wena ogulayo vuka. Zihlobo ezithandekayo, sesifikile esikhathini sokuba siqalise inkonzo yethu. Asicimezeni sonke sivule ngomthandazo.
Egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oyingcwele. Siyakubonga Baba ngaleli thuba usipha lona ukuba siqhubekele phambili ngokudla iPhasika. Usilungisele lona Baba ngendlela oyihlele ngayo. Sibusise Nkosi yami, uvule inhliziyo zethu. Kuthi lapho izwi lakho lisabiwayo Nkosi yami lisebenze empilweni zethu. Vuselela Baba, Thixo olungileyo, vuselela inhliziyo ezidangeleyo. Thixo wami sipha amandla amatsha Nkosi. Kuthi labo abangakazalwa kutsha Nkosi yami baphenduke ezonweni zabo. Badinge uzalo lutsha Baba, ubathethelele ngaleli gazi lakho Nkosi yami laphalazelwa abaningi kube kuthethelelwa izono. Yebo Msindisi, udlulele phambili ungcwelise, wembese ngamandla kaMoya oyingcwele, uphilise bonke abagulayo ngoba ngemidwa yakho sipholisiwe thina. Sebenza ngomangaliso Baba, usibusise sonke namhle kuseni, sesingene ezwini lakho libusise Baba, lifumane indawo empilweni zethu. Siyabonga Thixo, sicela lokhu ngokukholwa egama lika Jesu Kristo minjalo kuze kube phakade. Amen. Hallelujah. Siyadlulela phambili isihlobo zami kundaba emangalisayo kuleli Phasika uThixo avume ukuthi silidle ngalindlela lonyaka. Lonyaka kuyamangalisa. iPhasika silidla sisezindlini zethu. Kufana nabantwana bakwaIsrael kwathiwa balidlela ezindlini zabo. Imuli inye nayinye, haleluya, endlini yayo. Imuli inye yahlatshelwa iwundlu layo, balidla, balandela umthetho walo iPhasika. Lidliwa ngamandla, uphethe indondolo ezandleni, izicathulo zibotshiwe ezinyaweni. Lidliwa ngamandla, lihlanganiswa lesinkwa esingenamvubelo nembhida ebabayo. Lidliwa abantu bemile, lidliwa ngamandla ngoba kuyiPhasika lika Jehova. Haleluya. Siyambonga uSomandla osiphile lathi leli thuba nalesi sikhathi ukuba lonyaka ka2020 silidle kanje. Amhlophe izithandwa zami, uThixo usivulele iPhasika ngendlela emangalisayo. uJehova usenzele kahle, wasipha umsa wakhe. Sasuka nendodana kaThixo endlini yaphezulu, lapho sibone khona ehlephuna isinkwa enika abafundi, njalo ethatha isitsha enika nabafundi. Sabona indoda ethiwa uJudas Iskariyoti, umkhohlisi, esengenwe uSathane, naye wakhohlisa phambi kweNkosi. Kodwa simbone phuma futhi esiya kuba priest abakhulu efuna ithuba lokuba amnikele. Njalo ke walithola ithuba. Bathe besensimini yeGetsemane uJesu esethandazile, wathutsha uJudas ehamba lexuku labantu abaningi. Wafika wayithengisa inkosi ngokwanga. Ikiss yathengisa umsindisi. Awu zihlobo ezithandekayo, uSathane mubi wangena indoda yakhohlwa ubizo lwayo lwasezulwini. Wangena kuJudas wakhohlwa ukuthi ungomunye wabafundi benkosi yethu Jesu. Wayengasiyo mzalwane kuphela, kodwa wayengokhethiweyo, engomunye wabangu-12 abakhethelwe ukuba belandele inkosi. Usizo lunganani sihlobo esithandekayo, ungamniki indawo uSathane. Ungaqali, ungamvuleli isikhala ngitsho la kancane. Baleka ezintweni zomhlaba, baleka ezintweni zikaSathane, ungasondeli. uSathane angathola intuba uza kuwisa. uSathane angathola intuba uza kunika imali uthengisa ivangeli. Qaphela sihlobo esithandekayo, hamba khatshana lo Sathane, ungabi nobudlelwano laye. Inkosi mayikubusise mzalwane othandekayo. Nanku ke namhlanje kuseni sikhumbula lapha bamtshiye khona uJesu. Simtshiye ethonisiswa, kanti le ndoda uPetro bakithi owayefungile wathi yena noma bonke bekudela mina ngikukudela.
wahamba wayakotha umlilo wabantu ababelande indaba yokubotshwa kukaJesu. Umlilo lowana owezoni lowana wamngenisa inkathazo zihlobo ezithandekayo waze waphika inkosi. Lithi ilizwi likaMlimi, uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali nasemhlanganweni yezigangi. uPeter wahamba wahlala emlilweni lapha, kodwa ukukhuluma kwakhe kwambonisa ukuthi yena wayenoJesu. Base bemtshela ukuthi hendoda, wena wawunoJesu, wena waphika wasuka watshintsha indawo wama kwenye indawo. Ukukhuluma kwamveza. Uyabona, lokhu kusobala zithandwa zami ukuthi ukukhuluma komuntu onoKristu enhlizweni yakhe kuchiyene kulomuntu osezweni. Lithi iBhayibheli, ukukhuluma kwenu akube mnandi kuyoliswe ngosawuthi. Inkulumo yamaKristu iyoliswe ngosawuthi. Inkulumo yomuntu ozelwe kutsha ayifani neyezwe. Inkosi mayisibusise. Ukukhuluma kwethu kungafani nezwe. Abathi besizwa bomhlaba besizwa sikhuluma batsho bathi laba ayisibo bezwe. Ngempela uJesu washo naye wathi laba ayisibo bezwe njengami angisiye wezwe. Ukukhuluma kwakho mzalwane kunjani? Uxoxani? Awukhulumi ulimi lwesihedeni? Awukhuluma ulimi lwabantu abangakhonziyo abangamaziyo umlimo? Cela inkosi inkulumo yakho iyoliswe ngosawuthi. Athi usawuthi wasethebulini wokudla cha, kodwa ngomoya oyingcwele. Inkulumo yakho iyoliswe ibe mnandi. Haleluya. Ngaleli Phasika kuyenzeka lokho. Ungazisondeza enkosini ukholwe ilizwi likaThixo, uThixo uzakwenzela. Uthi uqeda iPhasika ukukhuluma kwakho sokumnandi kuyoliswe ngesawuthi. Inkosi mayisibusise. Asiqhubekeni ke izihlobo ezithandekayo, sidlulele phambili. uPetro simchiye ekhala, wakhala nokukhala ephendukile. Haleluya. Izolo sitsheliwe ngumoya kaMlimi ukuthi singeke izinto zimachapha chapha empilweni, kodwa nxa ubona into erongo khala nokukhala, uThixo uzakuhawukela. Inkosi mayisibusise. Namhlanje siyaqalisa ke ku chapter 27 kaMateyu. uMateyu chapter 27 asiyeni khona sifunde. Verse 1. Kusasa okufanana namhlanje abapristi abakhulu bonke namalunga abantu benza icebo ngoJesu lokuba bambulale. Sebembophile bamuka naye bamnikela kuPontius Pilate umbusi. Khona uJuda owamnikelayo ebona ukuba ulahliwe waphenduka wabuyisela leyo mali engama30 kubapristi abakhulu namalunga. Wathi, ngonile nginikela igazi elingenacala. Bathi, kuyini lokhu kithina na? Zibonele wena. Walahla phansi imali etempelini, wemuka waya waziphanyeka. Abapristi abakhulu bathabatha imali bathi akufanele ukuyibeka emnikelweni lokhu intengo yegazi. Benza icebo bathenga ngalo izwe lombumbi libe indawo yokumbela abezizwe. Ngalokho lelo zwe lisathiwa izwe legazi nanamhla. Khona kwagcwaliseka kwashunyayelwa nguJeremiya umprofeti ukuthi bathabatha imali ema30 intengo yothengiweyo abathenga ngaye abantwana bakaIsrayeli. Bathenga ngayo izwe lombumbi njengokungiyala kwenkosi. uJesu Kristu uphambi komthethwandaba. Abantu laba bambophileyo bahlala phansi benza amadale, benza imhlangano yokumfunela amacala, kodwa ungakhohlwa uJesu Kristu kanacala. Bahlala phansi ukuthi bacebe ngaye, bamakhela icala elingekho kodwa akalacala. Yimvana kaThixo engelacala, yimvana kaThixo eyokuthi isuse izono zezwe.
Kalacala uJesu. Kazange abe lesono yena, kodwa wenziwa ukona ngenxa yami nawe. uJudas Iscariot lo owamnikelayo uJesu uthe elandela lezi ndaba, ngiyakholwa naye wayehlala limhlangano ngoba isisusa sezinto madoda nguye uJuda yena lo. Wahlala nabimhlangano bekhuluma besakha indaba, kwase kuvela kuye izihlobo zami, kwavela kuye ukuthi uthengise igazi elingenacala. Wayekwazi mhlophe lokho, kodwa uSathane wayemngenile. Uyabona uSathane ngakungena kuba mnyama emehlweni, kube mnyama phambili, kube mnyama emuva, uswele into yokwenza. uSathane bese utshela ke wenza into ozabuya uzisole ngayo njengoJudas. Wathengisa inkosi ngamaphisi esiliva ngu30 elawo esikhwameni. Qaphelani ukuthi kaka ingibo la. Ulokhe phakathi komhlangano kukhulunywa umhlangano. Kuyahlelwa, kubotshwa amafindo, amaplani namaplani, amanga ngamanga, bamisa nofakazi bamanga nayo phakathi khonapha. Ngoba kumele abone ukuthi indaba yakhe iyaphutsha phela ngithi. Uthengisile phela uJesu. Kumele abone ukuthi amadoda la into amthengisele yona iyafezeka. Kodwa zwana man, kusahamba so yavela indaba yakhe. Yavela indaba yakhe ukuthi ohoho, ngithengise igazi elingenacala. Uthe sebone lokho lithi iBhayibheli verse 4, wathi ngonile nginikele igazi elingenacala. Esetshela abapriest labana, etshela abakhulu babantu labana, wabathi ngonile madoda nginikele igazi elingenacala. Bathi kuyini lokhu kithina na? Zibonele wena. Sihlobo zami, kwasokukubi la, kwasokusile kuJudas. Sebona ukuthi indaba yakhe yonke iphambanisekile. Wenza into engenziwayo, uthengisa uThixo, uthengisa imvana kaThixo esusa izono zezwe. Yamhlupha lento, wazigijima waya kuba priest abakhulu nababhali babantu, wafika wathi madoda ngonile thengisa igazi elingenacala. Hoho, bathi bona yendoda, kuyini lokhu kithina na? Uyabezwa abangani bakho? Kuyini lokhu kithina na? Zibonele wena, zibonele wena. Ho, yalahleka kimephu kaDiabolos. Sihambile indaba kaSathane, sihambile indaba kaJudas Iscariot. Nangoke sesengxakini manje, uSathane semiyekeli. Abapriest abakhulu bayamlahla, ababali babantu bayamlahla, semiyedwa akusela umuntu angamalayo. Angeke aye kubafundi bakaJesu ubonele phela, ngoba nanguthengisa umsindisi wabo. Ngeke aye kubazalwana, akwenzi ukuthi aqonde khona inhloni mboza amgoqela. Wathi amadoda sengilahlile, uSathane sengilahlile. Uyabona uSathane sihlobo sami mubi, uyakhohlisa. Angakugada lapha ukwenza izono, uzenza izono ugijima spirit so, kanti uSathane usekubambele ukuvala amehlo, ukugubuzela ingqondo, umboze inhliziyo yakho ngelembe limnyama. Lalela ngikutshele, uzadla izono zonke, ukhuthale kwenzona okubi, kodwa zwana ngikutshele brother, uSathane uzakuchiya njengalokho wachiya uJudas. Uzakubalekela uDiabolos njengalokho wachiya uSathane. uDiabolos wachiya uJudas. Uzakuchiya one day ngelanga lokufa. uSathane kafi lawe. Lalela sihlobo sami, uSathane kafi nawe. Wena uzafa wedwa, uSathane uzakweqame lapha. Akuchiya uqhatsha wedwa lapha, atifana. Ngoba uSathane kasiyonathayo, uSathane kasiyobhema igwayi, uSathane kawuli, uSathane kayenza imisebenzi emibi. Wena nguwe yenza imisebenzi emibi, egade wena
akuholele emsebenzini emibi. Utshwala bunathwa mbani? Igwayi liphenywa mbani? Imbanje ke eziphenywa mbani? Anti ziphenywa nguwe. Kodwa ekufeni laphana ekufeni lapha nxa umphefumulo wakho usuphuma, lalela sihlobo esithandekayo, uSathane uyeqa akuchiye wedwa. Lalela man, uzahlangana nokufa, udibane nokufa uwedwa njengoJudas Iscariot. Wamchiya uSathane, kamncedisanga sokumele kube le solution. Instead uSathane wamtshengisa isihlahla, waziphanyeka wafa. Wafe isoni uJudas. Wafe ngaphendukanga kuJesu Kristu weNazaretha. Kayenzanga njengoPetru. uPetru wakhala nokukhala, wayemthandazweni. Lokho asiza ukuthi wathandazwa. Wakhuluma ngendaba yemali, wayiletha imali yakhona, bamtshela bathi asinandaba layo. Layo wayijikela phansi. Wayilahle eThempeli. Lalela ngutshele brother. Wayilahle uthi ubabalwana engadlanga cent. Igazi lika Eli ngelaqala selithengisile, indodana kaThixo seyithengisile, imali athengise ngayo kadlanga noma ipeni yakhona. Wayilahlela phansi eThempeli. Lalela sihlobo, yakhala phansi isiliva leyana kwenje ikhala isabalala so esamendeni lasematsheni aweThempeli. Abapriest sebeflathele bayale, wasala yethu uJudas walahlela imali phansi. Lalela sihlobo sami, lalela brother wami, uSathane uzakushiya wedwa, ungamlandeli. Mbalekele uSathane, umdele uSathane, na uyawusuka kuwe. Umdele uDiabolos, la uzakuyekela. Baleka kuye, baleka nemphefumulo wakho, baleka nempilo yakho. Uye kuphileni okuphakathi, uye kuJesu weNazaretha. uDiabolos wasuka kuJudas. Babalwana wayafa yedwa. Na uSathane uzakuyekela. Ususifa so. uSathane uyaphuma khona phame lapha. Akubukela uqhatsha wedwa. Izono zakho sezikulandela. Imisebenzi yakho emibi sikulandela. Ufe wedwa. Ngoba umuntu nxa esifa ndoda kwenzeka into eserious. Ukufa ku-serious. Ukufa kususezweni labaphilayo la. Izono ziyekuphosela esihogweni. Ungadlala ngoSathane, uzawela esihogweni wena. Ungadlala ngabafazi labo, uzawela esihogweni. Ungadlala ngotshwala lobo jaha, uye esihogweni. Ingidi leyo baba izawuchisisa ngomlilo. uSathane uyakukhohlisa, uthatha izithembo, ulabafazi 5, uthatha 7 abafazi. Uthi uSolomon wayenjalo eBhayibhelini. Wena ungaqala ukulingisela omnye umuntu la. Lapho bhekwayo oyisibonelelo sabantu nguJesu kuphela. Yekela uSolomon, kala Zulu uSolomon. Isithembo zakho zona lezo siyakufaka esihogweni. Yengwa nguSathane. Uzakubalekela uSathane. Uyaqhatsha wedwa ndoda, uzangena wedwa ebhokisini. Qaphela. Funda okwenzekileyo ngempilo kaJuda. Funda uthi uSathane kalandelwa. Uyakuyenga namangane abasebenzi zwana obhruru bakhe, abapriest abakhulu nababhali babantu bamtshela bathi asilandaba lento yakho ikhulumayo, ngiyakho wedwa, zibonele. Baza kwenza njalo abafowenu. Baza kuchiya ochomi bakho, baza kubalekela wena. Nxa ususifa baza kubuza kwabanye ngefoni ukuthi uvuke njani namhla. They won't even come to say sorry. Nxa ususifa sihlobo sami, uyabuwedwa. Uzwile ntombi, amajaha yabe ngekho. Bakubiza siponono, bakubiza uyamangalisa, bakubiza uphumalanga ngode. Yikukhohlisa kukaDiabolos, lulimi lwasesihogweni. Landela ubone, uSathane uzakuchiya lobuhle bakho, lama eyelashes akho. Uzasala uwedwa. Le ambi yakho yona le, lama lipsticks wona lawo, lemlomo ependiwe, uzasala uwedwa uSathane esemile khatshana. Ufe wedwa esihogweni. Esihogweni esalungiselwe uSathane nezingilosi zakhe. Kanti umsakamlimi ukhona. Funda ngayo uJudas ukuthi akwenziwa ukulandela uSathane. Akuqalwa ukulandela ukukhohlisa kukaDiabolos. Namhla kuseni phaphama ngegama likaJesu. Phenduka. Suka kuSathane ngegama likaJesu. Woza ekuphileni, uJesu uyakubiza.
ngaleli Phasika leli thatha iqiniso ukuthi usukile kuSathane. Khathesi umchiye, khathesi uSathane suka kuye, myeke, khalala, baleka lokuphila kwakho, balekela kuJesu. Uza kusindisa umphefumulo wakho, uzalwe kutsha, uzuze ukuphila okuphakade. uJudas wafa madoda, wafe ngayidlanga le mali yakhona yisenti. Nawe uthudla umhlaba wena, udla pleasure. Lalela ngutshele wena, awudli pleasure, kulaza pleasure lapha. Uyafa usendleleni yesihoko, usendleleni ebanzi, yikusithi yipleasure so kanti yibubanzi bendlela iya ekubhujisweni. Uma ungaphenduki uyakubhubha kabi impela. Kodwa uJesu uyakubiza. Asiqhubekeni sizwe ke indaba yePhasika. Verse 11. uJesu wema phambi kombusi. Umbusi wambuza wathi, "Uyinkosi yabaJuda na?" uJesu wathi kuye, "Utsho wena." Esaqanjelwa ngabapristi abakhulu namalunga, kaphendulanga lutho. Khona uPilato wathi kuye, "Awuzwa yini lokhu okungaka abakuqinisela ngakho wena na?" Kodwa verse 14, kamphendulanga ngazwi, kwathi umbusi wamangala kakhulu. Uyabona ke maKristu asimfuzeni uJesu. Lapho ebuzwa bemqambela amanga, kaphendulanga. Asimfuzeni umsindisi. Khumbula ukuthi umbhalo uthi nimbheke uKristu Jesu umqalisi nomfezi wokukholwa kwethu. Lithi kwelinye indawo sibe nokuqonda okwakunaye uKristu. Manje ke sihlobo sami, khangela wena ke uphendule kangaka abantu. Loba babe bekuqambela amanga kodwa khangela uJesu kaphendulanga kanje. Thuluthi zwi, uyezwa mzalwane? Thuluthi zwi. Vala umlomo njengoJesu, thuluthi zwi. Antu uThixo wakho ukhangele, uza kulwela yena ngendlela yakhe, ungazenzeli amacebo wena. Mkristu, nxa uthukwa ungathuki. uJesu kazange uvula umlomo wakhe, kazange abelele indaba lomuntu, wathula zwi. Akuzwe lapha, lalela leli verse. Asifundeni incwadini kaPeter masinyane. 1 Peter chapter 2. Uzwe ngendaba le yokuthula le. 1 Peter chapter 2, sonke masinyane asifikeni khona. Chapter 2, ngiyakholwa sufikile sihlobo sami, verse 22 siqale khona. 1 Peter chapter 2 verse 22. Akonanga yena, hallelujah, ayifunyanwanga inkohliso emlonyeni wakhe. Nxa ethukwa akathukanga, nxa ehlupheka akasongelanga, wazinikela kuyena owahlulayo ngokulunga. Igama lenkosi malibongwe. Yena wathwala izono zethu ngomzimba wakhe emthini, ukuze sife ezonweni siphile okulungeni, nisindiswa ngemivimbo yakhe. Hallelujah, hallelujah. Akonanga yena ayifunyaniswanga nenkohliso emlonyeni wakhe. Uyakuzwa lokhu mzalwane? Nxa ethuka, nxa ebemthuka akathukanga, bemhlupha akasongelanga, hayi, kodwa wazinikela kuyena oyehlulayo. Owahlulayo nguThixo. Wathula zwi uJesu. Bamthethisa bakhuluma bakuthandayo, wazithulela. Umthandazo wakho namhlanje uKristu, umthandazo wakho mzalwane, wothi wena mangibe njengoJesu. Hallelujah, mangibe njengoJesu. Nxa ethukwa kathukanga, bemhlupha akabasongelanga. Lalela sihlobo sami, nanku umthandazo. Cela uthi, Nkosi, mangibe njengoJesu. Hallelujah. Nanto ke izwi likamlimi liyaqhubeka.
kwakuthi emhlanganweni umbusi azinge abakhululele abantu isibotshwa abathanda ukuba sikhululwe. Babe nesibotshwa esidumileyo esithiwa uBaraba. Sebebuthene uPilato wathi kubo, nithanda ukuba nginikhululele ubani na? uBaraba nokuba uJesu othiwa uKristu na? Wayesazi ukuba babemnikele ngomona. Uyakuzwa lokho? Esehlezi esihlalweni sokwahlula umkakhe wathuma kuye wathi, ungabi nandaba kulomuntu olungileyo, ngokuba ngihlupheke kakhulu ngaye namhla ngephupho. Kodwa abapristi abakhulu namalunga bancenga abantu ukuba bacele uBaraba bambulale uJesu. Umbusi waphendula wathi kubo, nithanda ukuba nginikhululele umuphi kulaba babili na? Bathi, uBaraba. uPilato wathi kubo, kepha ngiza kwenzani ngoJesu othiwa uKristu na? Bathi bonke kuye, makabethelwe. Umbusi wathi, wenzile okubi kuni na? Bamemeza kakhulu bethi, makabethelwe. uPilato ebona ukuba engasizi lutho kodwa bexokozela kakhulu, wathabatha amanzi wageza izandla phambi kwabantu ethi, anginacala legazi lalumuntu olungileyo, ziboneleni nina. Abantu bonke baphendula bathi, igazi lakhe alibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. Khona wabakhululela uBaraba, kodwa emtshayile uJesu wamnikela ukuba abethelwe. Kwakuvamile ke lesi senzo sasisenziwa ngePhaseka inye nayinye. Nxa kwakulezibotshwa lapha kwakusenziwa le amnesty yalolu hlobo. Kube nesibotshwa esikhululwayo ngesikhathi sePhasika. Kukhunjulwa ukukhululwa kwabo ebugqilini ube 430 years. Babethi nxa besephasikeni lolu hlobo bakhululelwe ke lo muntu umbusi abakhululele isibotshwa esithile. Sasikhululwa kungela kubuzwa, kungela lutho, sikhululwa nje ngesihle, kungumusa wePhasika, ngoba iPhasika liyakhulula. Hallelujah. Kwakulesibotshwa esasidumile ngalezo zisuku, sibotshiwe igama laso nguBaraba. Wabotshwa ngazona lezi nsuku esetilongweni ephakathi kwejele lalezo zinsuku, eyisigangi esaziwayo, eyisigebengu esidumileyo. Kwathi umbusi lapha ke wasesithi, bantu hey, ngoba wayebona impela ukuthi bamnikele ngomona, litsho njalo izwi likaMlimi, uJesu kalacala. Wasesithi, kulungile ke ngilikhululele bani, uBaraba kumbe uJesu othiwa uKristu? Isizathu sokuthi alethe uBaraba kwakulicebo lakhe futhi lubaba ukuthi abise isigebengu esikhulu kakhulu esikhathaze abahlali bendawo, ukuze akompeye imisebenzi emihle kaJesu phela. uJesu angithi wayevusa abafileyo bakithi, iziphofu angithi zazivulwa amehlo. Khumbula indoda eBethsaida yasukuma yahamba after 38 years. Kwathi lo ndoda lwana uBhartimeyu angithi wavulwa amehlo endleleni. Umfazi wasenayini, lalela sihlobo sami, indodana yakhe yodwa yayisiyangcwatshwa, kodwa uJesu wahlangana labo esangweni wathi, mfana ngithi kuwe vuka, wavuka. Ngithi umfazi owePegas, indodakazi kaJairo ke, inceku yomkhulu lowana, induna yekhulu leyana. Angithi imisebenzi kaJesu yayisaziwa emihle, yayisaziwa, obviously yayifikile nakumbusi. Wayesazi ukuthi uJesu lemsebenzi emihle kucommunity. Izihlobo zalabo abantu abahlokomayo bona laba abathi babethelwe, balabanye baba izihlobo zabo ezancedwa nguye nalo uJesu, ngoba iBhayibheli lithi
uJesu wahamba ezweni lonke laseGalile eshumayela ivangeli. Wahamba ngaphetsheya kweJordani khona naseSyria eDecapolis eshumayela ivangeli lombuso kaThixo emasinagoge yabo. Baletha kuye abagulayo bonke nabahluphekayo. Lithi iBhayibheli nabanamabhungane nabanamapharaliyo wabaphilisa. Ngithi bese liqhubeka lithi udumo lwakhe lwezwakala ezweni lonke. Ngiyakholwa lwafika la kule inkosi le. Umbusi lo waluza udumo kaJesu. Kusobala phela ukuthi imisebenzi kaJesu elungileyo iyaziwa ku-community. Libona laba abantu abamemezayo besithi kabethelwe bayayazi imisebenzi yakhe. Lalela, one thing for sure is abapriesti bayayazi. Ababhali babantu bayayazi. Eminye imisebenzi yayisenziwa bekhona. Indoda leyana eyehliswa ophahleni izihlobo zawo ezingfo. Ababhali babantu babekhona lapha uJesu ephilisa umuntu lwana. Imisebenzi yakhe emihle bayazi. Umama lwana oyichwabhene egobile iqolo waphiliswa phambi kwabapriesti bekhona etempelini. uJesu wamphilisa. Imisebenzi yakhe yayisaziwa. So uBarabha nxa uqathanisa lo Jesu onemsebenzi emihle ongafuneka ebantwini ukuthi abe lokehlezi nguJesu. Nawe uyavumelana nami ukuthi kwakumele uJesu la abe nguyokhululwayo. Kodwa babheka uBarabha isigebengu esibulala abantu bakhetha yena. Bathi uJesu makabethelwe uBarabha akhululwe. Oh yeka usizo lunganani. Kodwa sihlobo sami kwakungenxa yakho nami. Kwakungenxa ukuthi uJesu ulanda ukuzofela bona labo. uBarabhas wakhululwa. Umfazi kaMbusi lo wamtshela wathi endoda ngihluphekile ngalomuntu lomkhulule kalacala. Umbusi wehluleka ukusebenzisa amandla akhe. Well, ngiyakholwa ukuthi wayifuqwa isimo sezinto nembhalo eyayisigcwaliseke. Kwaso kufikile isikhathi sokuba uKristu aphakanyiswe. Abethelwe emthini ilizwe lonke lifumane umsindisi. Isikhathi siphelele. Isikhathi sifikile. Lakanye wamkhulula uBarabha. Yamangala indoda leyana uBarabha wezwa iminyango yejele ikhotshokotsho mhlawumbe wayesebenza that day asazi ngoba kwakusekuseni phela base bevukile abantu ngiyakholwa ukuthi nalabo amabhantinti ayesenikiwe imisebenzi yokwenza. La uyasebenza laphana la wenza njalo njengomkhuba nomthetho walelo jele kodwa isimanga wezwe eqolongwa Barabhas. Woza lapha the fike seshaya uvalo ukambe yini na bamngenisa endlini ethile bathi lungile ndoda nazi izigqoko zakho phuma uyaphuma ejele. Wamangala ukuthi ukuhamba njani uphuma ejele icala lakho uyalazi ukuthi uyisoni njani uyakwazi ukuthi ubulela abantu uyakwazi ukuthi ufanele afe uyakwazi kodwa uyamangala ukuthi waphuma Barabha. Hallelujah, glory to God. Waphuma engakhulunyelwanga ngulawyer engakhulunyelwanga nguadvocate waphuma uBarabhas wanikwa impahla zakhe waphuma ejele. Angazi ukuthi wahambe senzani. Ngibona ingane wayehambe thalaza ukuthi kambe bayangilandela na laba bejele ngoba wakhululwa ngendlela angayizwisisiyo. Igama lenkosi malibongwe. Hallelujah. Ikhona indoda eyayisithatha indawo yakhe lapha emele afe khona ukhona osemendaweni yakhe. Igama lakhe nguJesu weNazaretha. Wathatha indawo kaBarabha esiphambanweni. Nawe wawumele ufele izono zakho. Kwakumele ukuthi ngobubi bakho ufe. Kodwa uJesu wathatha indawo yakho esiphambanweni. Waphuma uBarabha. Mina ngangimbone sengathi wathi efike ekhaya bamangala bathi ubalekile yini ejele wena. Wathi cha kangibalekanga. Kwenze njani ulapha wena unecala wena athi yebo. Kodwa bangijelile bathe ngiphume. Glory to God. Bathi uphume ngenxa yani. Wathi yena ikhona indoda okuthiwa nguJesu weNazaretha.
Hallelujah. Nguye okuthiwe khona uzathatha indawo yami mina ngikhululwe. Oh hallelujah, igama lenkosi malibongwe. uJesu wathatha indawo kaBaraba. Hallelujah. Oh sihlobo ezithandekayo, le ndoda angazi ukuthi wacabanga kanjani, watshona njani mhlalokho. Hallelujah. Wakwazi ukuthi bekumele afe kodwa uJesu sethethe indawo yakhe. uJesu wafa yena wakhululwa. Waphuma wahamba ngoba iphasika liyakhulula. Yebo sihlobo, uJesu liwundlu likaThixo, uyimvana kaThixo, uyiphasika esilihlatshelweyo. Nxa ungakholwa kuye uyakhululwa ezonweni. Namhla so uyaphuma ezonweni. Namhla ungakholwa kuJesu uyaphuma etilongweni lezono ngendlela yokuzalwa kutsha. Hallelujah, iphasika liyakhulula. Ungakholwa sihlobo sami, nawe uyaphuma, liyavula itilongo. Imvumo ikhona, ukhona othethe indawo yakho, ukhona ovale indlela yokufa kwakho, ukhona ovale indlela eya eHades. Umile khona lapha phambi kwakho, igama lakhe nguJesu Kristu. Ngeke wamthanda na? Namhle kuseni la ungaphuma njengoBaraba, uphume ukhululwe sibili, ngoba uJesu wafa endaweni kaBarabas. Isiphambano lesiyana sasingeke sikaBaraba, kodwa uJesu wathatha indawo yakhe. Nawe isihlobo esithandekayo, akuzikise ingqondo yakho, akujulise ukucabanga kwakho. Awulubona uthando lungaka? Bheka lokhu uJesu akwenzele khona. Wavuma ukufaka impilo yakhe engozini ngenxa yakho. Wavuma wakususa wena. Khangele susu Baraba esithi sondela ngapho wena ngife mina. uJesu uyakuthanda. Uthando lwakhe lungelinganiswe. Hallelujah. Uthando lwakhe lungekhulunywe, lungechasiswe. Amabala endimi zabantu ngeke enelise ukuchaza uthando lukaThixo. uThixo uyakuthanda sihlobo esithandekayo. Yikho wathatha indawo kaBaraba ukuba yena khululwe ahambe ngekhaya. Nawe futhi, nawe namhlanje so uJesu Kristu wayithatha indawo yakho. Uhlalelene kuboshweni. Itilongo liyakwazi ukuthi wena ulemvumo yokuphuma. uSathane uyakwazi ukuthi wena ulemvumo yokuphuma. Ukhona wathatha indawo yakho. Hallelujah. Hallelujah. Ukhona wathatha indawo yakho. Lamadimoni ayakwazi ukuthi wena awusavunyelwa ukuhlala ejele ngoba ukhona wathatha indawo yakho. Ukhona sowathi yena ngaphume ngingene mina. Sihlobo esithandekayo, awusavunyelwa ukuhlala ezonweni bhuti, awusavunyelwa ukuhlala ezonweni mama, awusavunyelwa sisi, awuvunyelwa jaha. Phuma, uJesu wathatha indawo yakho. Itilongo liyakwazi, amabhuka asejele ayakwazi ukuthi wena awusela ndawo ejele, wena uJesu wathatha indawo yakho. Phuma, uJesu uyakubiza, uJesu uyakukhulula. Barnabas waphuma, nawe kumele uphume namhla. Yes, indlela yokuphuma ikhona. Uphenduke ezonweni zakho, uphenduke ngenhliziyo yakho yonke, uye enkosini uJesu, uza kuthethelela izono zakho. Wenziwe ube ngumntakaThixo, uza kunika amandla okuphila emhlabeni ungasasenzi isono. Nangu yana uBarnabas ehambile ngakibo, uJesu wathatha indawo yakhe. Asiqhubeke siqedise. Kuyamangalisa. Amadoda ahleze ezonweni, uJesu sowafa. Amajaha lokho esetshwaleni, yena uJesu sowafa. Amajaha lokho ebhema imbanje, uJesu sowafa. Amantombazana lokho ekhipha izisu, uJesu sowafa. Uhlalelene kuboshweni. Unesizathu bani sokwalela phakathi khona lapha? Nangu Barnabas uthethwa kaphuma, waphuma kalanga, waphuma. Endi waphuma sihlobo sami, nawe kumele uphume. Phuma namhle kuseni. Phuma ukuboshweni. Phuma ngegama lika Jesu. Ithuba likhona. Khangela sihlobo sami, khangela ngikutshele. Umhlaba ususiye kupheleni lo. Wenzana ezonweni.
masinyane uThixo uzadiliza umhlaba ngenxa yobubi bawo. Ungeke waphepha ngokubalekela kuJesu? Ungeke waphepha na ngokubalekela kumsindisi? Namhle kuseni akuphume, thatha inyathelo namhle. Glory to God. Sukuma emphefumulweni, thatha inyathelo, step forward, take a step. Uphume ebubini, uphume kuboshweni, uphume ejele. Yes, uJesu uyakukhulula, phuma ekuboshweni. Verse 27 kuMateyu 27. Khona amabutho ombusi amyisa uJesu endlini yombusi, abuthela kuye ibutho lonke. Amkhumula izingubo zakhe, amambathisa ingubo ebomvu. Aluka umqhele wameva awubeka ekhanda lakhe. Nohlanga esandleni sakhe sokunene aguqa phambi kwakhe, ambhinqa athi, bayethe Nkosi yabaJuda. Akuzwe le into ebuhlungu man. Uthe sekhululile uBarabha wamshaya uJesu. Kutsho njalo kuverse 26. Akufunde futhi. Khona wabakhululela uBarabha, kodwa emchayile uJesu wamnikela ukuba abethelwe. Wamnikela ukuthi abethelwe kodwa esemchayile. Khumbula kodwa ukuthi wayengelacala. Wayengelacala uJesu. Engenzanga lutho. Engenzanga ukona. Kungafunima kananga nankohliso emlonyeni wakhe, kodwa bamshaya. Isizathu sokuba mshaye nansi kuIsaiah. Siyabuya lapha masinyana. Gijima nami sifike encwadini kaIsaiah ngokuphangisa. Inkosi mayikubusise. Isaiah asiqale kuverse 1 kulungile, limnandi ilizwi likaMlimi. Ngubani okholwe ukutsho kwethu? Ngubani oseboniswe umkhono kaJehova na? Ngokuba uyakukhula ngaphambi kwakhe njengomuthi obuthakathaka, nanjengempande emhlabathini owomileyo. Akanakho ukuma nokubukeka, nalapho simbonayo singamthandi ngoba engenabuhle. Uyeyiswa kathandwa ngabantu, ngumuntu wezinhlupheko elujwayele usizi. Sazithukuza kuyena, wayedeliwe asamthanda. Impela wazithwala inhlupheko zethu, waphatha nokudabuka kwethu. Nokho besithi uhlutshiwe, echaywa nguThixo, ehlupheka. Nanti verse esililandayo elokuchaya kukaJesu. Kodwa haleluya, walinyazwa ngenxa yezono zethu, wahlutshelwa ububi bethu. Umvimbo wokuthula kwethu wawuphezu kwakhe, nangemidwa yakhe sipholisiwe thina. Haleluya. Uyabona imvana kaThixo yachayelwa lokho. Walinyazwa ngenxa yezono zethu, wahlutshelwa ububi bethu. Umvimbo wokuthula kwethu wawuphezu kwakhe, nangemidwa yakhe sipholisiwe thina. Haleluya. Nangemidwa yakhe sipholisiwe thina. Igama lenkosi malibongwe. Nangemidwa yakhe sipholisiwe thina. Sizuzile ukuphila ngemidwa kaJesu weNazaretha. uJesu wachaywa, wazubuhlungu kakhulu. Kazangachaya kuphela, babemchaya ngezamboko zalezo zinsuku zilama strips ayi-12. Ama strips lawo ayibotshelwe insimbi ekucineni kwazo lapha, ukuze nxa echaywa zidabula inyama yalowo ochaywayo. Kwakumisiwe ngomthetho ukuthi kuchaywa umuntu imivimbo bamchaya mikatsi ezingu-40. Yena uJesu kuyezwakala embhalweni ukuthi wachaywa 39. Manje imivimbo leyo ke nxa bemshaya lezo nsimbi la lezo stropo zazigebha umhlana wakhe.
ngokwesiRoma umthetho nomkhuba wakhona nxa babetshaya umuntu babembophela esihlahleni esifitshane kanje esidindi sesihlahla abotshwe izandla zombili kanje abeseyekelwa umhlane wakhe usegcekeni bese kuthathwa amasotsha ke bebamba izamboko bemgebha umhlane bemlima ngemvubu. Lalela sithandwa sami, wachaywa uJesu, walinyazwa ngenxa yezizono zethu. Umvimbo wokuthula kwethu wawuphezu kwakhe, nangemithwa yakhe sipholisiwe thina. Wachaywa, umhlane wakhe wawukhepha. Uthi uJesu umhlane wakhe kazange uvale, wawuyekela. Wawuvezela babemshaya kazange avike. Wachaywa, walinyazwa ngenxa yami nawe. Umvimbo wokuthula kwethu wawuphezu kwakhe, nangemithwa yakhe sipholisiwe thina. Zonke izifo, konke ukugula, yonke imikhuhlane ipholiswa yimithwa kaJesu. Igama lenkosi malibonke. Uyabona, nanzelela ke lapha sihlobo sami, lalela uzwe lapha. Ukuphila komzimba wakho kuphakathi kwemithwa kaJesu. Ukulinyazwa komzimba kaJesu uchaywa njalo, so kwakusenzela ukuphila kwakho wena. Ikhanda lakho elikuchayayo liphiliswa imithwa kaJesu. Indlebe ezibuhlungu ziphiliswa imithwa kaJesu. Iasima onayo, icancer olayo, yini kanti onayo, uhlutshwa iTB, kupheliswa imithwa kaJesu. Lobu hlutshwa yini, isifo bani, noma esingenabizo, nalo umkhuhlane uhamba yona, uqedwa imithwa kaJesu. Ngemithwa yakhe sipholisiwe thina. Kholwa ilizwi likaMlimi, kokholwayo konke kuyenzeka. Thatha umlimi ezwini lakhe, thatha umlimi emazwini akhe. Nxa ukukhuluma, kholwa ilizwi likaMlimi, kuza kuba kuwe njengokukholwa kwakho. Ngemithwa yakhe sipholisiwe thina. Uyabona ukugula kwabantu bonke kuqedwa lapha esiphambanweni lapha, imithwa kaJesu. Lapha ke yikho okusinda khona abantu bonke. Sihlobo esithandekayo, ukuphila kwakho nanku phakathi kwePhasika. Haleluya. Wena ogulayo uyaphila namhla ngoba uJesu Kristu so wathi